kong kinakanta. Istorya ini han amon pamilya, tungod namon kabutangan una, hang ginagihan nga mga kakurian, han kapobrihan, han amon ginikanan, han kagutuman, amon ginagihan. Sanglit gud man di ko hingangalimtan, han kabutangan na amon ginagihan. Hiray na itay, waray iba nga pagkabuhi, kundi pangisda langan pag-uma dito habuki. Nagsiguro kami nga makabulik kami, han amon kag anak nga mga pubri, han nanging eskwela pa kami, ganay waray balon. Nag-aantos kami bisan danay waray pagkaon. Pero yan na ang panahon, nagbago na, dako ang ginibhan, han amon pamilya. Hirainay itay, waray iba nga pagkabuhi, kundi pangisda langan pag-uma dito habuki. Nagsiguro kami nga makabulik kami, han amon kag anak nga mga pubri, han nanging eskwela pa kami, ganay